Syukur Pipoy. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. ثم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. وصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وأتباعه وتابعيهم إلى يوم الدين. Amma ba'du, assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mga kakasiha tiranan, palanggungan sing kami agama Islam, murah-murahan waktu ini insyaallah ta'ala makakawa na isab kita niyo parbahagian sin tiap-tiap tisulakan ng kato tinyo. Nikmat sa lago-lago ng Allah subhanahu wa ta'ala. Amuin nikmat dahon na to. Mangarap patuhan na to Rabbul Alamin. Amuin di mutas kato tanyo rin di halaw mansing gumi ini sampai sumampay kita niyo pa waktu pag ini hisab sin Allah subhanahu wa ta'ala haipun niya. Na di waktu ini insyaallah subhanahu wa ta'ala in pagbisarahan na to amuin lang niya tajdiduddin wal iman. Pagbago sin agama iban sin pag-iman. Na ini lang ta tajdiduddin wa tajdidul iman. Biyaita doon hay ni sin Rasul sallallahu alaihi wasallam tu hadis. Riwayat kabaakan hakitab Abu Daud. Demikian Al-Baihaqi, Ibn Hakim bi sanadin sahih an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Inna Allah yab'athu li hadhihi al-umma ala ra'si kulli mi'ati sanatin man yujaddidu laha dinaha. Hadis panagnaan biyta dunay ni riwayat din kan Abu Hurairah. Bunal to din Allah subhanahu wa ta'ala amuin magpaawon siya. Dahil ummat ini, ummat si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tiap-tiap timindog tiap-tiap long tatimindog in patahunan, giatosan tahun, aun dain doon haon, piun sin Allah Ta'ala, magbago sin agama. Amon ang pag-ianun agama, Islam. Inyan, biya na sinagi, dahil hapanagnaan pa pagdaak sin Allah subhanahu wa ta'ala, di mag-abot lang ta ini bulanan, aun waktu bihan, yaon pa isab in daak sin Allah subhanahu wa ta'ala halaw man nila, na muna di sila mamindahiring hakakahinang nilabukon amo. Nah, sarap yan, in kahinapusan, amin, longta na tangbos na inagama, hati niya, jati na inagama, wayroon na higanap, wayroon na ragdagan, karena nalangkom niya na ingkatan, ini panghindo sin aga maring hapanagnaan sa pagkahinapusan niya, amunain
nakaloon in sarakatan palauman sing Quran mahamulya, sarta doon hayan, idamik yan in pagpatarang kaniya, jukup-jukupan na isab doon hakatan, nasabot amin marista siya inin pag-ianon lang niya, nakalamod ha, pag-ianon, agama sin Allah subhanahu wa ta'ala. Na inyan, di magbutas, iban sin pag-ianon pag-iman, kaya na in pag-iman, suway na to hatihon, in pag-iman, bukon siya tutog. Dahil hasabab sin bukon siya tutog, magku in pag-iman si mano siya. Aon waktu kumusog, aon waktu lang ta, ini lumamma. Aon waktu roon pa in pag-iman halam sindaghal niya, aon waktu muklas na. Nahabiyahan, subay in tiap-tiap tisulakan den kato tanyo, magbago sin panumtum, sin sarak matan napatarlang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, hasabab sin ini, tiap-tiap giyatosan tahun, magbago, imaksud niya, magbago sin panumtum. Amin magbing kita pa amin kari asalin niya biya sa kaula-ula in Rasul sallallahu alaihi wasallam, buhi siya hawak tuyaon. Biya sa kaula-ula yaon kau naka lalamugay halaw man sin tumpukan sin mga kasahabatan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sabuton tanayin hadis katan katuto ini hikaruan niya riwayat din kam Imam Ahmad ibn Hanbal wa hassanahu Suyuti anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innal imana yukhlaq aw yubla fil qalbi kama yukhlaqu thawbu fajaddidu imanakum. Biyaita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam bunal-bunal to din pag-iman long niya magkagisi, magkajagjag, biya sa pantunsin, ini, launta, magkajagjag doon, halaw man sin, bigi jantong sin, anak kapo Adam. Biya lang niya sin, pagpirit sin tamungon. Nasab yan nagdaking Rasul sallallahu alaihi wasallam, haumat niya, pajaddidu imanakum. Baguhan niyo impag-iman niyo. Ano kayong riwayat? Innal imana la yukhlaqu fi jawfi ahadikum kama yukhlaqu thawb. Fas'alullaha ta'ala an yujaddida al-imani fi qulubikum. At ini nagbabatok da indo hadis yaon. Benar-benar to lang yung pag-iman, magka-gisi. Halaw man sin, daghal sin hambuok, dahin kanyo, biya sin, paggisi sin tamungon, na pangayo kamo lang niya pa Allahu Ta'ala, amoy in baguhon kanyo in pag-iman niyo halaw sin bigi jantong niyo. Amoy at tulong tain, ini, pagbatok sin dua hadis. In hadis ikarwa doon, riwayat din kan Tabarani fil Kabir wal Hakim fi al-Mustadrak. In hadis ikato, damik kiyat, riwayat din kan Imam Ahmad, riwayat din kan Tabari, in ini law niya, warijalu Ahmad, siqat, wal hadis as-sahih. Riwayat din kan Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala jaddidu imanakum. Qila ya Rasulullah kayfa nujaddidu imanana? Qala akthiru min qawli la ilaha illallah. In riwayat hikatu hadis lang ta, di hamin mawdu na to tajdidul iman wa tajdidul din.
baguhan niyo long niya in pag-iman niyo na long si mga kasahabatan ha ini lauman sin Rasul sallallahu alaihi wasallam long niya ya Rasulullah niya din kagi namo magbago sin pag-iman namo. Sabda sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, aksiru min qawli la ilaha illallah. Patauran niyo ini himumungan niyo atau panumtum niyo pa Allah subhanahu wa ta'ala amin mamung kamu la ilaha illallah. Wairun Tuhan mapatut pagtag-ipunan buat malaingkan amurain Allah ta'ala. Tunggal isa-isa niya. Nah, doon hanlong niya, in hadis panagnaan nasabot takaina, yatahaddasu an tajdidid din wa amman yujaddidu. In siabot nga roon haon, amoy in pakaradyaan pagbago sin agama, iban langta hisyo in magbago kanya. Bukunin katantan, manjari magbago kanya. Bukunin agama baguhon bat gantian sindugaing. Di, magbing da kita niyo paasal puunan, daing Rasul sallallahu alaihi wasallam, amin diaak sin Allah Ta'ala, nang lang kumisingkatan panghindo sin nakauna, daak sin Allah subhanahu wa ta'ala, sampai pa kahinapusan niya na amo na impamho na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na laong tabang hiwalik madto, magbing kita madto pa amin hadis, laong ta sin Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, amin laong niya doon hayaon, ini amin hadis laong ta di matong in Jibril alayhi salatu wassalam, doon nagpasalupamano siya, waktu yaon, amin nangasubo in Jibril alayhi salatu wassalam, yan riwayat din kan Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dhata yawmin idh tala'a alayna rajulun shadidu sawadi syar shadidu bayadi thiyab la yura alayhi atharu safar wala ya'rifuhu minna ahad hatta jalasa ila nabi sallallahu alaihi wasallam فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام. Doon na inilaw niya, hambuk adlaw, aon hambuok usog di matong maun palawman sin Rasul sallallahu alaihi wasallam iba mga kasahabatan niya na doon hawak tuyaon in Rasulullah naglilingkod na roon, iwan na si mga kasahabatan niya, hamukadlaw, amo na yung karatong sinusugyaon, lang niya insipat niya, sinusog di matong yaon, rajulun syadidu sawad asyar, nakalanduin agmuk, iwan sin kaitum sin buhok niya, bihan, syadidu bayad at siyab, iban nakalando inlano, iban sin puti sin tamungon niya, sin gamis niya, doon hati niya, wailun lumi-lumi, la yura alayhi atharus safar. Wa ikakitaan doon kaniya, biya sa pantun in siya, ini labay ring hapagtulak-tulakan. Sa babangkaw nagtutulak-tulak, yan naaon wakto, dunukon kahulas, tumahay na yung tamungon mo roon kay mo bihan susulog mo, kapigsikan simbakunbun, mikitim bakunbun maun. Naro ka inenlo paragbos sambil simpamayho anta. Awihating kahala. Nampay niyaon, lando malano in pamakay niya, iwan sin, ini pata niya bihan, long ta, yaon kaniya in sipat, ini kabaguha,
uno pa karadyan piya pa kay nero na waktu yaon. Na doon haon long niya, long sin Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, wala ya'rifuhu minna ahad. Wayro makaingat tambok din kamo bang siya. Biha. Na hatta jala sa ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam sambil limingkod na siya madto para Rasul sallallahu alaihi wasallam ampan niya piya santokin dua tuhod niya patuhod sin Rasul sallallahu alaihi wasallam ampan niya biutang in dua lima niya papaan niya. Na pag-ubos doon haon ampan na siya imyan, ya Muhammad akhbirni anil Islam. Ya Muhammad, baitay kuno ako bang uno pag-iyanon sa Islam. Kala Rasul sallallahu alaihi wasallam al-Islam an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimus salah wa tu'tiyaz zakah wa tasumu Ramadan wa tahujjal bait man istata' ilayhi sabila. At niya insyabot nga roon haon in pagyanon ka Islam amuna in rukun Islam 5. Amin wajib hakatan Muslim akil balig bal akal yaunin sifat sereo-reo kaniya na amo yan in pagyanon ka Islam subay yan kabaubugan baguhon sing kita rin hawakto pa wakto. Di kita man jadi maglamma-lamma. Labi-labi na habiat sin waktu na to ini, waktu puasa, ando na subay puspusod na to, intibot na to, karena in Rasul sallallahu alaihi wasallam, bang maabot na in bulan Ramadan, in sipat niya lang niya, karrihil mursala. In siya, amoy nini, biya siya sa panto namin hangin kuan yaon. Ini badyo yaon. Bihad to. Bukon siya amin riyah. Sumakawa riyah. In riyah ini pagsabuton harap pa amin mulka sin Allah subhanahu wa ta'ala. Bihad yan. Bang siya mulka amoy in pakayon kaniya amin long niya. Bang long niya makakini dungugin ay makakita in Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aun hangin bihad long niya manghindwa siya. Ya Allah, Allahumma ij'alha riyahan wa la taj'alha riha. Ay mo lang nga ya Allah papanjariha kamo ini amin hangin aun ini mulka niya sa sumakawa ini amoy in hangin nagdarasim barakat long ta daing hatuhan na to Rabbul Alamin. Bihad to at mga katawtay mga uran. Na yung mga ini, biya kita simbiyaitaan, doon hay ni bang kita magbakusin ini agamata sin ka Islam muna suway nato bakuhon in kakahinang nato diha amin nasabot rukun Islam 5. Amin piatarang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam doon han suway nato bakuhon biya sa kaulaw laban kita himinang biya da sin pamando sin Rasul sallallahu alaihi wasallam yaon nato siya iya alop hawak to yaon labi-labi na sambayang law niya sallo kamara ito mo ni usalli. Sambahyang kamo, besin kita niyo kako pag sambahyang ko. Amo yan. Na, manjari, doon haon, ini, nangasumo na siya, siyuno andeng hamin yaon, law niya, uno law niya in pag-ianon iman. Uno in pag-iman. Inya to, ini, siyambungan na isab siya sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, in pag-iman, amo na isab siyabot niya in rukun iman unum. Rukun iman unum. Hati niya in pag-iman, amin pamarat siya sing kita, labi-labi na halawman niya ini, ingkatan, akunin halawman niya ini longta, ini ilmul ghaib. Allahu Ta'ala muna wala takikita. In mga malaikat, in mga kakitab-kitaban, amo lang nakakita kaniya, hindi aksin Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil mga nakauna, da aksin Tuhan na ito Rabbul Alamin, iban si mga kanabihan, na amo yan kataan. Iban sin adlaw, kiamat, bihad, wala tapakikita ini, sa namarat saya kita sin aun adlaw paghisab, aun adlaw pagtungbas, sin Allahu subhanahu wa ta'ala. Ini subay rabiyara ko na to, dahil hawak to pawak to, hasupaya, bang siya magmisla in ka-Islam doon ha 5 rukun Islam 5 iban sin pag-iman rukun iman unum
na doon hayan biya kau sin amuin long tamapunod sin amuin ini pak bogbog mo sin akama sin Allah subhanahu wa ta'ala amunain piyang Hindu hakatan sin ummat sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam munain kasahabatan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam karena in sila amin nakasakop sin kakahinang sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Napagubos doon haon, hikato pa nga subo, long niya, ini, baita ikuno ako bang unin pag-ianon, ihsan. Naunin ihsan, amo na yung biyayta niya sin ini Rasul sallallahu alaihi wasallam, an ta'budallah ka'annaka tarah, fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Mukarna, muharap patuhan mo Rabbul Alamin, biya sa pantun, kikita mo siya, kau umalop ka niya, magdasin ibadat ni katantan, umalop ka patuhan Rabbul Alamin, biya mo siya sing kikita. Bang mo siya rin kakitaan, in mo karna mo, ini kau kikita sin Allah Ta'ala, kignot kuimal mo. Way nakatapok ka niya ini pagkatausin tisulakan si mano siya, halaw man sing gumiini. Sibo, dadumi man adlaw, tigidlom iban masawa, in Allah Ta'ala, wayron nakatampan kaniya ipon niya. Bihan yan. Nakasabab yan to, ini mahinang sabab hika, ini hugot sin pamogbog tahakataan piyang daakan niya sarta, in kita niyo nagaayad, nagdarasing kaiklas pa Allah subhanahu wa ta'ala sarta, doon haon di kita mutas daing haamin tiranan, pagpatarang sindaak sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ba't doon kita nyo nakaingat? Wayron nakararuwaing marikato tanyo sin kamabot na laingkan, tunggal isa-isa sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabihan yan mga katawtay mangurat. Nasa abyan, marako na to impag-iman na to, iman sin, ini agama na to, doon haamuin ini hadis biyayta sin Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. Nahati niya, in kamaksuran niya, bang tiya pahaw poon imaksud niya, bukon kita magbaku batlong ta, ini sumud kita pa mga parkala, doka yung hilamod tamon pa akamata supaya mabako. Bihan yan, bihan na si mga nagjato ha, mahuli-huli, bihan yan, karena mabayain tao, palamurod nila, yung pikilan nila, manaktal nila, paakama sinallahu ta'ala, biya sa kaulaw la amuin, lumamod sila mamikilan doon simparkala, wala nakitarihilan kapatut mamikilan doon, in pikilan ta, tumayma na hadyawang unuin, biya sampay sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, tumayma na hadya, unuin kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala, sibo da, inya on mabaya ko'y bandi, subay kita niyong magrida. Patuhan Rabbul Alamin. Karena in kita, kikita niya. In kita piya panjari niya, siya yung nagdihil kato kabuhi, siya yung magdihil kato sing kamatay, siya rin nagdihil sin rijiki, siya in takatasan sing katan kakukunahan na to. Mga kataw tayo manghurat. Way hadya buli iban dapat, siya in mapatot pagtag-ipunan sing kita niyo. Insya Allah Ta'ala. Dahil hindi hawak to sing kabuhi na to, hasupaya andok kaylo, madawhat na to amoy ini, diyanji niya kato tanyo bang na to akaruning kabayaan niya. Amo na imtisalo awamirillah, wastinabu nawahi. Amo adto mga katawtay mangura na kama Islam, na yari impindo ako, lang ta hitokbal ko kanya ini sumuno lang ta pakaradyaan sa kitin. Palit pagdal siya dito masiguro. Pagbagusin Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. وبه نستعين في أمور الدنيا والدين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد, السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, mga palanggungan sing kami at tirana ng manyang kamuyayaon, masi-masi naling hugkam, usarte maalog ka mga waktu ini. Ito na ito na diungog sa lingkat-lingkat dilayan siguro mulya tungod pa in pag-iman patuhan na bulalamin sarta sinhantang sin pagbago sin pag-iman pa Allah subhanahu wa ta'ala.
Dapat siguro mulya in tungod nasabot hadis si Nabi sallallahu alaihi wasallam, paliharan sin pagbago sin pag-iman sin tiap-tiap silukan ning kato ni. Sabab biya na sinabi mga palang kung naka may Islam, tanto to ni pag-iman ini na magdaan ba ini? Pang mga warna sin badyo tayaon, lang tabi mga mag-fade lang sin Oh. basa. Mm. Magbaluwa hindi ang Balo. mga warna niya yaon. Mm. Sabi ato na kagunahan tabi mga lawng ta. Suway pag-iman patuhan na bulalamin pagbaguhon ta. Ako sa pagbaguhon na lumawag kita sin tiranan, amin atin niya manghimali in pag-iman patuhan na bulalamin amin kumusog kuwasing kalaman niya. Sa mga tayo mga daa ka may Islam, kaya na sinasabot si mga ulama o tawhid in pag-iman patuhan na bulalamin ini yazidu o yankos. Atin niya magganap iban sin maghilang. Sa paibeta si mga ulama, law na yazidu bit ta'a o yankuso bil ma'siyah. Gumanap sumong in pag-iman patuhan na bulalamin, laway rin haamo in pagtaat ang mga raakan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sa kahawa kaw magtaat ang mga raakan sin Tuhan na bulalamin na in iman mo ma-elevate pataas. Amo yan tulong sa mga ulama o tawhid. At tinakaganapan in pag-iman po Allah subhanahu wa ta'ala. In sababan gumanap in pag-iman mo, apabila kaw nagtaat ang mga raakan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amo yan to mga palanggungan ha agama Islam. Mabaya kaw gumanap in pag-iman mo, sumong pataas, bukod siya mabagaman tumaas, na pagtaat ko habara sin Allah subhanahu wa ta'ala. Yes, pa, masambahayang ini. Apabila ka long tabiak mga natawag na si manawag tawag ang masjid, hayya ala salah, hayya ala falah, pag us-us na ka, tumunay sindagan sin duwara bulalamin. Apabila mo tiyunay indakan sin Allah ta'ala, panawag-tawag sin muaddin, kari na ka mo magsambahaya, kari na ka mo dawhat sin paruntungan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang pakaw long tabiak mga magtuy mo siyang bagin partawakan yan to. Tikang mo pa masjid. Sampay sin ibadat mo na hilang dun halos si masjid to. Ikataas yan to. Ikakanap sin pag-iman mo patuhan mo rabula. Amo ito baita si mga ulama. In iman yazid bitta'ah. Sumong siya. Kumanap in pag-iman mo. Labay ng kapagtaat mo patuhan mo rabula namin. Biya na simulan Ramadan. Nagkarin Allah tabaraka wa ta'ala. Naraat kita magtangka diha adlawan niya. Ang paiyakad mo ini, insyaAllah ta'ala, maibait yung pag-iman mo. Kumusog yung pag-iman mo, sa paibait si Nabi sallallahu alaihi wasallam, ito mga nilayan niya, tungod pa ayat sin Allah tabaraka wa ta'ala. Amo intong si Rabbul Alamin, Ya ayyuhalladhina amanu, kutiba alaykumus siyam, kama kutiba alal ladina min qablikum, la'allakum tattaqun. Sa kaula-ula, amon pardatan sin Allah ta'ala, pagpuasa diha bulan Ramadan, pag-uwastiyo na yung minikar na sin Allah ta'ala. Sarta, piya ang mumurun ha aturan ka ba ang sintuhan na bulalamin. Puhong mo sin karidaan sintuhan na bulalamin, law sin Allah ta'ala, in mahasil moro na pagpuasa mo, la'allakum tattakun, mura-murahan, mahinang kamo, taon nagmamabuka patuhan na bulalamin. At niya, kumusog in pag-iman mo pa Allah subhanahu wa ta'ala, in pagtunay mo sindakan sin Allah ta'ala. Pagpuasa ko Ramadan, hikasong sin pag-iman po Allah ta'ala, may nangkaw rin mga taon nagmamabuka matan patuhan na bulalamin. So, pag-iman, matay mo da ka may Islam, ini, lang ta, wala da piyag akan, piyag layuan, iba si pangasin, pagmabuka po Allah ta'ala. Bangin taon nag-iman patuhan na bulalamin, nagparatsya po Allah ta'ala, na suway siya magmabuka patuhan na bulalamin. Sabkiyahat yan din Allah subhanahu wa ta'ala, among piyag paratsayahan niya, biyaway tahalam sing Quran mahamul niya, in mga sila nag-iman ka ako, kimahakad ka ako, nagtaat ka ako lang sin Allah ta'ala, tantoy sila yan, tumbasan ko si tumbas sa riyaw-yaw, amo ihadlaw akhirat. Dati na dihilan sin Allah ta'ala kasanyangan, dihadod niya, lawi-luwa kasanyangan hadlaw akhirat, in mga tao nag-iman patuhan na bulalamin. Arapon, in mga tao simulang po Allah subhanahu wa ta'ala, di mawaya mag-iman patuhan na bulalamin, simulang parakan sin Allah subhanahu wa ta'ala, na tanto, kaya takamahan sin Allah ta'ala, sin murka niya, sin azab niya, haadlaw ka na ka na. Amo yan ito mga palangon na kamay Islam. Atin niya, mura in mga bariman patuhan na bulalamin, bang siya timunay si pag-ibad pa Allah subhanahu wa ta'ala.
Madawhat niya pag mabuka pa Tuhan Rabbul Alamin. Kaya ita, kaingatan niya, bang siya sumulang pa Allah subhanahu wa ta'ala, tantuin siya, karugalan sin Tuhan Rabbul Alamin, kabungsiyan sin Allah ta'ala, tanto alabun siya sin Allah tabaraka wa ta'ala. Amo yan itong mga tayo mga daakama Islam. Inding mga suway hinangon sin kita niyo. Magpakusog sin pag-iman pa Allah subhanahu wa ta'ala, laway ring ha pamogbugi sin mga parda akan sin Allah tabaraka wa ta'ala. Ay roon nakahyukom sunnat at awakan pardo. Suwayad to tilusahan ta hinangon bogbogan in mga daakan sin Allah subhanahu wa ta'ala kasupaya ma-elevate magbalik, tumaas magbalik in pag-iman patuhan Rabbul Alamin. Amo yan to mga palawang kami Islam. Demikian si mga ulama, wayan kusubil ma'siya in pag-iman, maba siya, lumuros siya pababa, na inyan sarap sin pagmaksiyat panulangi patuhan Rabbul Alamin. Apabila muryog tul isara sin Allah tabaraka wa ta'ala, tanto mga tayo muda ka Islam, in pag-iman mo yan, miyagsak na lang sin bahasa. Miyabat in pag-iman mo, apabila kau di magbalik magtawat pa Allah ta'ala. Di ka magtaat ang mga raakan niya, di ka magbalik maun, himinang sindakan kayo mo sin Allah subhanahu wa ta'ala, na magduruhor imbawa, sampay mawa, sampay nahadyang muklas na yung pag-iman ng nabi pangatayan mo, arakala, in makasusa mga tayo muda ka Islam, amon dagpakan ko sin kamatay, wayroon na sa buroon yung pag-iman, halang bigi pangatayan doon kay mo, arakala, mapatay kaw tabya yaon. Mura-mura ka rin kita nyo, lakpasan siya tarin parkala yato, amo ini makabuka, dagpakan, in kap-kap siulakan sin kamatay, hawayroon na nakapin, pag-iman, maun patuhan Rabbul Alamin, na amo iti makabuka mga tayo muda ka Islam, karna hadlaw akhirat, bang ini ikaw nagpatuod pahadarat sin Allah ta'ala paadlaw akhirat way na pag-iman na kapinhalong simi pangatayan mo ando way na ababon mo lang tabi makasanyangan hadlaw akhirat arapon ni ikaw mamugpugin na halom sin kaminsanaan halong apinaka jahannam wal iyadu billah amo ya ditong basin Allah ta'ala mga tao way roon na pag-iman pa Allah subhanahu wa ta'ala nasabi ito mga tayo muda kami Islam in ding mga pag-touch din, pagbago sin pag-iman, nabiyasin mga hihinang singkaton ni bihaon nini. Tatkala kaw timungog sin long ta panghindo sin agama Islam, inyan hikakanapsan sin pag-iman mo pa Allah subhanahu wa ta'ala. Maigin gaha, halaw sin bigi pangatayan mo. Karena ini long ta ini pagbawatasin pag-iman, pagbawatasin pangatayan manggahaon, bita sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inna hadal quluba tasda kama tasdaul hadid kama yasdaul hadid idza asabahul ma o kama kala Nabi sallallahu alaihi wasallam in pangatayan inilaw si Nabi sallallahu alaihi wasallam paggahaon ba ini biyasin pagkarahasin basi apabila kapisikan sin tubig nangasuho yung mga kasabatan kilawa majila o ya Rasulullah biyasin pagbata in paglano sin pangatayan apabila siya yaha arapon lang na in basi biya mga pudang sin kamiyaon manggahaon kaya ingatan na mo, ipagdalano, ipagbawatakan niya. Arapon, bang langsin mga kasahabatan niya, Rasulullah, pangatayan inggahaon. Biyanin hantang pagbata, paglano na mo, sin pangatayan na mo, banggiyaha. Langsin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ang na in pagpataod, aksiru, bingkaw nila, ilaha illallah, o tilawat al-Quran. O kamakala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Patauran niyo, langsin Nabi sallallahu alaihi wasallam. In pagsabot sin kanima la ilaha illallah sarta sin pagbasa sin Quran mahamulya. At sabiat to apabila kau nagpataod sin zikiran la ilaha illallah mabago yung pag-iman mo, maigin gaha alam sin pangatayan mo, damikyan yung pagbasa Quran, pagdungog nasihat, pagdungog sin kalam sin Allah ta'ala, dakay kayo sin makaguruhan ini ipagbawata sin pangatayan manggiyaha, insyaallah ta'ala kalanuan yung pangatayan ta makawarik kita mo papag-iman sa wasa patuhan Rabbul Alamin laway ring pagbago pagtinghog atawakan pagdungog sin Quran mahamulya iban na sin pagpataod sin zikiran pa Allah subhanahu wa ta'ala amayan to mga kakasi ining mga maniyo patumtum sin kami kato niyo katan in suway kita ni magbago sin pangatayan na to magbago sin pag-iman patuhan Rabbul Alamin patahon na to lanuan na to ingaha alam sin bigidantong na to amo in lang ta karna sin karaan na sin pag-iman patuhan Rabbul Alamin. Nasabihan to, in pagbasa Quran, in pagdunong nasihat biya ini,
in pagzikir pa Allah tabaraka wa ta'ala, insyaallah inyan ipagpukusog sin pag-iman pa Allah subhanahu wa ta'ala. Ibalik ko pa guro ko mulyain biya mga sumumpat sin pangadjian ya Syekh Zakaria Muhammad. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Alhamdulillah sa lingkat-lingkat lang ta pagpa ini tumtum kato tanyo sin pindo ako yadto pagbatok sin namin pangadyan na to waktu biyaon. Tiyo-tiyo na kuman nakapinlong ta ini waktu insyaallah taala. Masabot ko in hambuok laong ta hadis gayta sin Rasulullah sallam laong niya inna dina an nasiha. Ambok riwayat lang niya inna madino an nasiha. Laong si mga sahabat qulna liman ya Rasulullah. Qal lillahi wa li kitabihi wa li rasulih wa li aimmatil muslimin wa ammatihim. Na ini ni magbatok in pag-aaramata iban sin kakahinang si manusia amimya makada aturan sarat sin Tuhan Rabbul Alamin. Doon hay ni kana longin asalan si pag-anon nasiha minal ikhlas. Ka-ikhlas pa Allah subhanahu wa ta'ala. Naroon hay ni siyabot doon haon si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam in muna-munabihan butangan sin ka-ikhlas patuhan na to Rabbul Alamin. Biari ng pagbutang ta sin ka-ikhlas patuhan na to Rabbul Alamin, nasihatan na to ingginhawaran na to magtaat patuhan Rabbul Alamin, doon ha imtisalan li amrihi wajtinaban li nahi. Amuin magad kita hapang hindo sin Allah subhanahu wa ta'ala ron hapyang daakan niya, iban doon humali dahing haamin piyang langan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Nabiya din ang pagnasihat na to kitab, pakinhawaran na to sin kitab sin Allah subhanahu wa ta'ala, ini mag-ingat kita. Bang uno in kitab yaon pangadyon tamarayaw, hasupaya kumugdan yung pagbasata, hasupaya dumayo yung paghapalta, hasupaya aun tadabbur halom simbigi jantong tawang kita mamasa sing Quran, na amo yan in pagtakbik kanya laong sin mga sila ulama. Na, damikyan, in pagnasihat tapawaran tatungod para Rasul sallallahu alaihi wasallam, amin lumasa kita kanya, iban makad kita roon hakatan sin pamiat niya kato, di kita mutas. Amon to yung paglasamatan para Rasul sallallahu alaihi wasallam, bang uno yung kiyabayta niya, doon hadya kita niyo, sarta bang siya nagdaki pag-amal, subay kita mag-amal doon, bang siya nagdaki ini patangkisan, subay kita tumangkis din doon. Damikyan in pag-ianon nasiha, amin ka-ikhlas, doon ha mga ka-aimatil muslimin, amin mga nagdararungan sin pag-agama, iban nagdararungan sin hula, subay aun taawon ha antara sin kita, iban sila maghatol sin pagpasampay sin pag-agama, amin lumamod yung mga sila ay bihan mangjaga hikato tanyo imiban magpahatol sin pagpasaplag sin agama Islam. Bihat tulong tain subay jumato. Na inyan bangyan jumato halaw man nato, inyan mabago magbalik in agama Islam. Biya sin kabalik sin jaman sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, mahuli ring hajaman niya to gatos tahon sumuno marayaw long tain ka Islam sin mga sila katan kana biya wayron ko hila niya da sumakawa mapuas dahin dito biya lo paragbos timaod na in ko hila lawiluwa na hajaman na to ini mga kataw tay manguran magayad kita niyo pakanya sin agama na to baguhon na to adlaw-adlaw hapanumtum na to pa kalimatut tauhid la ilaha illallah na miabot na yung waktu na to, doon na hadya patugtubo na waktu ini, mangumbaid kami kaniyo katanta na waktu ini. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Waalaikumsalam.